It's Mega Crazy Sound Vuma 103 8 minutes before Linda the game demand Capital Sithole NPDK kanti ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba ekseni sengiyavala bamba ekseni before yeqala umsebenzi namhlanje ekseni bamba sengiyavala Ngikukhuluma nawe namhlanje kusede ngithi lento oyikholwayo iyo ozoba yiyona lento oyikholwayo emqondweni wakho nasenhlizweni yakho iyona ozoba yiyona kahle kahle lento iyona namhlanje imphumele yezinto oyikholiwe ngawe yonke into oyibona isivela empilweni yakho njengamanje nemanifesta empilweni yakho imphumela yezinto oyikholiwe ngawe ungamangali uma lezinto lokhu uyicabanga njalo emqondweni wakho usuyibona sezenzeka 5 years from now ngoba yonke into oyikholwayo ngawe yona nto ozoba yiyona abantu bakubona uyilento wena oyikholwayo ngawe ngamanye amagama uma ufuna ukubona abantu bekholwa ngenye indlela bekwethemba you must change indlela oyikholwa ngayo nangendlela oyibona ngayo musukumangala uma ubona abantu bekubukela phansi bekuthatha kancane uboqala ubheke ukuthi wena uyithatha kanjani ngoba yonke lento oyikholwayo ngawe uyona nto ojika usube yiyona abantu abaningi bafuna ukubonakala beyinto ezinkulu kodwa bona bengayiboni bezinto ezinkulu abantu abaningi bafuna ukuyithola behlonishwa kodwa bafuna uqala bona beyihloniphe yonke into oyikholwayo ngawe iyona nto zoba yiyona ngamanye amagama uma ufuna ukuba into enkulu qala uyikhola ukuthi wena uyinto enkulu uma ufuna ukuba into ethile empilweni nasemphakathini wangakini qala uyikhola ukuthi uyiyona leyo nto ungakabe yiyona bese nabantu bekubona ukuthi uyilento wena oyikholwayo ukuthi uyiyo ngawe abakwazi abantu ukuthi bebone ukuthi uyinto ethile kodwa wena ungayiboni ukuthi uyileyo nto ngawe ungabagxeka abantu uma bekubuka ngendlela wena oyibuka ngayo ngoba wena ovumela into ethile empilweni yakho ukuthi mayibe njalo bese uphenduka uba ileyo nto leyo zonke izinto oyikholwayo ngawe izona zinto zoba yizona ngiyacela ke namhlanje uqala usuku lwakho khola izinto ezinkulu ngawe bese uba yizo lezo zinto ezinkulu ngawe uNkulunkulu mayekubheka akacabangela izinto ezincane ucabangela izinto ezinkulu nawe ke cabanga izinto ezinkulu ngempilo yakho uNkulunkulu mayekubheka mayekhuluma nangawe mayecabanga ngawe ucabanga izinto ezinkulu ngawe ingakho azathi kuJeremiya nginamacebo amahle ngawe amacebo okuphumelelisa nawe mawucabanga izinto ngawe cabanga izinto ezinkulu ucabanga nezinto ezokuphumelelisa ucabanga nezinto ezokuyisa phambili ake ume kancane ucabanga izinto ezikubuyisela emumva nezinto ezikhalisayo nezinto ezehlisa inyembe zempilweni yakho ungachithi isikhathi sakhe esiningi ukucabanga ngezinto ongafuni ukuba yizo nongayidingi empilweni yakho kodwa chithi isikhathi sakhe esiningi ucabanga ngezinto ofuna zenzeke empilweni yakho musuchithi isikhathi esiningi sakho ucabanga ngezinto engenzakanga kahle empilweni yakho nezinto engahambi kahle empilweni yakho futhi ungakujwayela ukuchithi isikhathi sakhe esiningi ucabanga ngezinto ongeke ukwazi ukuyishintsha empilweni yakho kodwa cabanga ngalezi zinto ezinhle nofuna ukuyibona zenzeke empilweni yakho uyeke futhi nokucabanga nezinto ongazenzanga ngendlela efanele izolo ngoba namhlanje awunawo amandla okuguqula izinto ongazenzanga kahle izolo kodwa unamandla okushintsha izinto namhlanje ukuze wenze kahle kusasa abantu abaningi bahluleka ukwenza kahle kusaseni labo ngoba bayahluleka ukuthi bethi benamhlanje bebelungisela ikusasa labo kodwa bachitha isikhathi sabo sanamhlanje becabanga ngezinto abangazenzanga kahle izolo kushintshe namhlanje ukucabanga kwakho ukholwa izinto ezinhle ngawe izona zinto ozoyibona zenzeke empilweni yakho uma ufuna ukuya phambili uma ufuna ukuphumelela uma ufuna ukubonakala uba yinto empilweni kholwa izinto ezinhle ngawe uzoyibona zenzeke empilweni yakho ubona izinto ezingenzeke ezinhle empilweni yakho ngenxa ukuthi njalo uhlezi ucabanga izinto ezingezinhle ngawe ungaze uyitshele ukuthi unamashwa unamabhadi kanti awunawo amashwa namabhadi ukuthi nje izinto oyikholwayo ngawe azizinhle ingakho kwenzeka izinto ezingezinhle empilweni yakho ngenxa ukuthi izinto oyicabangayo noyicabangayo ngawe akuzona izinto ezinhle njalo mocabanga izinto empilweni yakho nasemqondweni wakho izona zinto ezofika kuwena izinto oyicabangayo izona oyiattractayo empilweni yakho ubobona ukuthi njalo mocabanga into ethile vele uyibona isiyenzeka kulolu suku noma ngesikhathi esithile ngenxa ukuthi yonke into oyicabangayo noyifisa yona oyiattractayo manje mawucabanga izinto ezinegative njalo ngempilo yakho izona ozoyiattracta izona ezofika empilweni yakho izona ozoyivuna izinto oyicabangayo ingqondo yakho igcweleni ngabe igcwela amagama abantu ngabe igcwela ukona ngabe igcwele nje ukwahluleka njalo ayigcwale ingqondo yakho izinto ofuna ukuyibona ezinhle zenzeka empilweni yakho makunjalo izona zinto ozoyiattracta futhi izona zinto eziyofika empilweni yakho yonke into oyikholwayo ngawe iyona nto uyakuba yiyo awukwazi ukuba into ongakazi uyikholwe uyiyona futhi awukwazi ukuba into ongakazi uyibona uyiyona qala ube yiyo into ofuna ukuba yiyona emqondweni yakho abantu bengakayiboni ithi uvuke ekseni uzisho ukuthi ngiyiyona lento ingakabonakali
yithi wethu ukhuluma uthi ngiyiyo lento ungakaphumeli kubantu qala ube yiyona in your private ube yiyona in your closet uthi uphuma kwi public value siyona usuyiconfirmile bethi mabekutshela abantu ngayo uthi niyayiconfirma lento engiyibonile kimi emqondweni wami ngingedwa ngoba zonke izinto esiyizo in public siyayilungiselela zona kwi private yethu siyilungiselela yona kwi closet yethu sithi sesiphuma ngaphandle sibe sesiyilezi zinto sibe yizo kwi closet yethu yonke into oyikholwayo ngayo iyona nto oyoba yiyona izinto ofuna ukuyibona namhlanje empilweni yakho uqala uyikhole usesendlini uthi uphumele ngaphandle uyoqala uyibone mase uphumele ngaphandle ngoba uqale wayikhola usesendlini yakho yonke into ke namhlanje ozoba yiyona nto ozoyikholwa ngawe. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour Vuma 103. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.